ogu ni Hakim Magembe wafera ha myaka 56 y'obukuru kandi obirara chairman w'entebe ya kashatu ahabwa division ya Kashozi Shema municipality obirara chairman w'urukiko rw'abasiramu ahabwa district ya Shema kandi abirara ryo muhezo wa chairman wa NRM ahabwa municipality ya Shema kandi wagambaho kuba imfayene yebuzabuza abekayona kandi abashobora ngo kufakwe bakwegekera ahabyo butegeki uraba badamwe mu mutakumsimba mutakumwenda especially mugabo akabuye mu administration mbere y'imbuhura na hati ndwe tubona so fata kumunye ina mushanga yo magambo yo ko nyuma yo magambo mu mayacu manyaki ngamo kama oje mutajya mandaza na kumushashura byo kusinga yo Burundi ibyo nejana I believe namuteringi you ogwo musiza tiya fangu yitwa sukari le mwiteta sukari lebe yari kuma bo kujumanya naganira no musaho bamwine kabonye kuna ikana rwe bukona baba mwine ne bana bakibera byona okufa ko bamusiza kwinaka kwate na politics mumurebe mugende no mucumanya okufa ko bamusiza tiyitwa sukari omunaku amaganya hamwe n'obusasu bwingi omuhara Sheila Mugabi yagamba hari shenke nkunzi y'obwegese kandi omuzire obira tarukushorora mishire na ku education yate abindi mamweto mworo konka abena fa chomisa tata no muntu waza sheyo ryo mwitsi ino kwerwa niri hari banya mukiyano ojumanya oino kushomani watirisku nko mwicho gafuna iwatandikiro gafuna degree ngi ukaruka bari niga bicabanye and I believe tata de taro cyashasha tarika graduation yanje konga I will make it. Bamwe ombebembezi n'abakozi ba government abakoziraho na Hakim bamugambaho ebirungi byonka abira nataho mu kanisa Hakim bota kugira ngo Hakim yataho mu kanisa ngo n'umusalamu nicha binasingira karuru because wa karuru sheme kuba abantu bona Hakim atuberiro Hakim ya kwata kandi cyamwe nyona Hakim tubintu teso mu karo atakuchimanya tubintu zakurwa umuntu twaza kuzowundisho tubanza tukibara kandi abinaremeraho agamba mazima Etio kanso nuko kuhinguza ekitenso ngo yeterere oruguto rumu omu division izina rye Wenika kanseji yashita mahati aho kwenda kusima imirwe yice yapaso nuita kukorire kandi tukagumana tumwishukaje kanseji twahinguza ninga twakora resolution yo kugira ngo umuntu test twino mu Kashozi division kwiyemo uruguto rumwe turumwetere turwete Hakim Mugabi Road Hakim wasibira rye izoba ry'urwakana akaburamano mbwire buke ko babiri bamusya ahari Divine Mercy Hospital omurembo rwambara nuko kurwo mu magara gensi kandi aho yafera abira kozire ebisanja bibiri nka chairman otero no kugira ngo abira hereze kufuna ticket ya movement akuza kuronda ekisanja ekya kashatu gasha kwa Gerard Tugume habwa tayari West Shema.